وطنان عزیز و گرامی، همزبانان عزیز، مردم فارس و تاجیکی که من از تمام دنیا گوش کرده استادید. خیلی خوب است که شما برنامه چشمه امید را تماشا دارید، هر هفته انتظار هستید. این نشانه آن است که شما مضمون و یک مقصد مرام ما اوجه فهمیدید. من هر هفته درباره علم، درباره پیشروی سخن میگویم، درباره با مقصد اونه که بالا برداشتن فرهنگ خلق ما، خودشناسی خلق ما، فهمش خلق ما به پیش رود و مردم ما یک نقشه خوب داشته باشد برای حیات که موفق شدن تواند. امروز یک چند تا چیزهای میگفتنی هستم. برای چی در تمام دنیا اگر که بینید مردم تاجیک و فارس زبان اگر که دیده باشید بسیار شخصای بزرگش هست، نه که یک تکتا تاقه انا این خیلی مسئله چیست امویش موفق شدگیش نیست، خلق بسیاره موفق نیست. برای همون اگر که بینید دولت تاجیکستان یا که مثال مردم تاجیکستان بسیارش کار سیاقتی است، مردکاری است. افغانستان هم بینید فارس زبانش بسیاره، خود طرف ایران هم بینید هست، یک قسمان تمام دنیا هم بینید. با چی سبب است؟ چی هست سببی که امروز مردم ما یک تکتا علمای بزرگ دارد و انا این کلنه که اموی کلن همه موفق نیست، بسیارش کار سیاه و بسته موندگی. یک چند تا سخن میخوام که در این باره گپ زنم. سبب اساسی این اون است که از همین هزار ساله ها قطع زیاد از هزار ساله ها مردم تاجیک، مردم فارس، علمای بهترین مردم بهترین خودش، شخصای بزرگ خودش یا کشتگی هستند یا بدرقه کردگی هستند یا که قدر کردگی نیستند. ابوعلی ابن سینا یکی از بهترین تاریخ ساختگی در مدیسینه، همین کلمه مدیسینه از کلمه مدد سنا پیدا شدگی است که هزارها سال پیش از این ابوعلی ابن سینا یکی از اساسگذار ترادیسیون مدیسینه که امروز من شما میبینیم علم طب. همین بیچاره کافر است گفتن از سببی که خواست که اپراتسیا کرده بیند که همون کسلی ها با کدام سبب کسل شده مردند، برای که همه فهمد و دیگر آدمای زنده به یاردم کند که همین مردم زنده مانند، زندگی کردن توانند. به همین سبب کافر هست گفته و قصد کش کردن و مجبور شد که برآمده برود، مجبور شد برآمده برود، از وطن دور مرد و برفت، نه که همین وطن به دیگر نگشت، نه که آرزوی وطن قطع مرد و برفت. ابوعلی ابن سینا رودکی نگاه کنید، رودکی که اساسگذار کلاسیک ما هست، ابو عبدالله رودکی چشماش کور کردن. دقت کردید؟ این عقل با طور نمیبیاد. امام بخاری بعد از که از مکه گشته آمدن در بخارا، وقتی که مردم امیر قصد کششون کردن و مجبور کردن و تنگ کردن، خواستن که به سمرقند زندگی کنن. وقتی که نزدیک شدن نزدیک سمرقند با ریگستان با نزدیک نشدن، فهمیدن که در سمرقند هم وای کسا انتظارن که تحقیق کنن، انتظارن که به قتل رسونن. با سخت دعا کرده گفتن که پروردگار اگه در همین زمینی تو دیگر من جا نیافتم امانت تگیر، که همین خیلی هست که در همون جای در جای بودگیشون بین سمرقند به نورسیده و یک کس گذشتن از دنیا. امام اعظم در زندان زده کشتن. نگاه کنید نه انا کن بیرونی ابو ریحان بیرونی که یک کمی آدمی بود که استرولوگ که قوه گلوبوس اختراع کشتن. نگاه کنید بدرودین هلالی سنگسار کردن. دقت کرده استید؟ انا اگر که ما دیده بریم همین چیزا هزار ساله هاش به مردم فارس و تاجیک همین دوام داده استوده است. حاضر هم کار کردن، دوام داده استودن. من نمیفهمم چی با کمال خوجندی شیراز برفته با نام برآوردن و در همون جا مرده برفتن، در تبریز می، در شیراز می، کجا با انا بیدل مرزا عبدالقادر بیدل در هندوستان رفتن، همین خیلی شدن. جلالالدین رومی که دنیا میشناسد دومی مادرش ما برآمده صغیره رفتن در ترکیه، همین خیلی شخص معتبر شد دنیا با مشهور شدن. وای کس هم در تاجیکستان نیستن. همین هزار ساله هاش با مردم تاجیک قدر نکرده، علماشو شخص معتبرش کشتگی های. من نگاه کنید اکادمیک آسمی کی با حیات مینا کرامت الله قربان، بسیار همه آدمایی که ما میدونیم لایق شیرالی دیگر بسیار آدمای. من مقصد گپ من چیه؟ مقصد گپ من دیگه چی؟ من و شما باید که این چیزا آخرش به نقطه مونیم.
мо бояд ки дигар шавем, бояд ки ояндаи фарзандҳои мо ба ин чӣ намонад. ман намехоҳам дига халқи тоҷик мардикорӣ кунад. ман орзу надорам ки ҷияни ман ё хеши ман ё набираи ман мардикорӣ қати умраша гурзонад, кори сиёҳ қати умраша гурзонад. ман намехоҳам ки якта дар даруни тоҷикҳо муваффақ бошанд, не ё форсзабонҳо. мо мехоҳем ки орзу дорем ки куллан халқи мо ба пеш равад, куллан пешравӣ кунад. вақте ки массави народ, то есть куллан халқи мо ки ба пешравӣ шурӯъ кард, вай тамоман натиҷаи дигар метиҳад. барои чи ин гуфтана сар кардам? ба сабаби оне ки чандин рӯзҳо дар инстаграм китобҳои ман баромад дар Америка, Амазон ба дар ҳақиқат ман соавтор ҳастам, Джек Кенфилд қатиё, Брайан Трейси қатӣ. вақте ки китобҳои ман баромадан, вай китоба мо чӣ хел нависдаги, вай экспертная книга гуфта чизе мегӯяд китоба ана ман ба ки талабот додан гуфтанд ки шумо аз таҷрибаи худатон нависед ки дарси таҷрибавӣ бошад, то есть практически знание буданаш дар кор, дарси таҷрибавӣ ки шумо аз саратон гузарондагӣ бошед. ман ҳамун системни мишления ман нависдаги панҷум главаи ҳамун қисми панҷуми ҳамун китоб, ҳавай автораш ман, автори асосӣ, муаллифи асосӣ Джек Кенфилд. ана акун нигоҳ кунед ки даруни вай ба якчанд одамо автора тамоми дунё ҳаст, якташ ҳавай ман. Амазон ба китоб мондаги ҳастанд, китоб фақат сурати Джек Кенфилд қатӣ. ане ки моҳо ба китобҳое ки ман ба чиқе ки ман ба дар кор аст роя мекунанд, аблошкаш ҳам ман ҳастам, ҳам Джек Кенфилд, ҳам ё ки дигаранч Брайан Трейси и так далее. мардуми мо бошад сразу ина гирифтанд, гуфтанд ки Давлатов дурӯғ гуфта, китобҳои дигара каса китоби ман аст гуфта вай карда истодааст. ин аз сабаби чӣ? аз сабабе ки мардуми мо беҳад бахилай, мардуми мо беҳад чуқур нофаҳмида, наомӯзуғда, ҳамон информатсияи дуруста, рости гапро нафаҳмида худаш дурӯға паҳн кардан мегирад. дарони ҳамон якта дуташа мехел наверно даромада дидест ки аблошка ба ҳамон номи ҳамон китоб, ман аблошка ба нестам, пеш ба вай ба фақат Джек Кенфилд сразу навистааст инстаграма ҳамҷоба ки Давлатов дурӯғ мегӯянд, муаллим ин хел он хел, бо ҳама қадар ана баъд ана кун, ба ҳама қадар мардум ин қадар гапа ҳаққор. шумо аз куҷо ин илма ёд гирифтед ҳаққорат кардана? шумо ҳамин ҳаққорат кардан ба профессионал бидетун дия, ҳамин ҳаққорат кардана фақат метоистетун дия. агар ки диққат карда бинед аз дарони ҳама не, конечно як қисми мардум худе ки бағзаш навистааст ки ман ҳамин интизор будам ки кай ҳамин одама ягон кас рӯи об мебурорад ки ҳамин машиникаошо бинед дигаро. ахир оқибат чӣ шудед? ахир оқибат чӣ фаҳмидед? баъзеш ахир оқибат кофта даромада дид ки дар ҳақиқат ман соавтор навистан Джек Кенфилд ба. вақте ки ҷавобаш аз ҳар тараф гирифтан ки Давлатов соавтор ҳаст, ҳама дар ҳақиқат муаллифи ҳамин китоб аст, дигар бас кардетун навистана, дигар намедонед чӣ баҳона ковед. шумо ба забони русия намедонед. ту ки забони русия медонӣ чӣ кардӣ барои миллати ман? ту ки забони русия медонӣ ё ки он чиз чӣ кардаги барои халқи ман? мо имрӯз ҳозир дар ин ҷое ки ман шиштагӣ ҳастам, дар пишти ман мо ин дуюм хонаи дониш аст ки мо кардаистем. ҳамин 100 та мо мекушем. мо мехоҳем ки халқи мо китобхон шавад, мо мехоҳем ки халқи мо соҳиби бизнес шавад, мо мехоҳем ки халқи мо технология ёд гирад, мо мехоҳем ки халқи мо тавоно шавад. кадом халқ гумроҳ аст? халқе ки маҳалчигӣ мекунад, халқе ки бахилӣ мекунад, ҷаҳолат дорад. ҷаҳолат аз камақлия мешавад. кадом мардум маҳалчигӣ мекунад? ҳамон мардуме ки илмаш қати кораша буд кардан наметавад, ба шинос кофта мегардад ки чиз маҳалчигӣ карда кораша буд карда гардад, пора дода порахӯрӣ карда. одаме ки илм дорад ин кора нагаҳ намекунад.